Anın birincisi yaratı. Biz Allah-u Teala'nı hem Allah-u Teala'nın bütün mahlukatını yaratırga tiyiş. Yaratı gözü bile kararga tiyiş. Birbirimizge de hürmet etip, yaratıp, naturiyaklarımızını görüp, nefş ettirip biz yaşarga tiyiş. Peygamberi sallallahu aytdı, Allah-u Teala sizge en iyigizge karaganda da yakın dedi. Menazal dolu eniler otura, birimizin balasını kurlasalar rahat mı? Biz o kişilerine riza bulamız mı? Hatta mına balanın naşar yağını da bilesin, naşar adetini de bilesin. Şunu kimdir etsek, kimdendir söyleyen işitsek, aşı şağa mı? Şağa biti mi? Şuna göre uğrunlu mu, uğrunsuz mu, diyişli mi, diyişsiz mi, kimdigine söylesek de, kimdigine söksek de Allah-u Teala bizden riza olmuyor. Biz şuna göre her Allah Teala'nın her bendesine mehabet gözü bile karab, eğer kimnindir naşar adetin göremiz iken, anı kişiye söyleyisi tügül, şul bendege tevfik hidayet sırap dua kılırga gerek. Şimdi uzun yıl belki etkenmendir, kavatla olsa olur, mına uramda istirege ona biyata. Kim ol? Uramda istirege ona biyata. O kişiyi siz etkense, o kişigine tügül, o bizden ustasımız, okutuşumuz, o bizge ders birer. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de etti. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rissum min ameli şeytani feştenibuh. Ey iman getirgen kişiler, hamr şu, otuş oyunları, bağışçılık, sihir bile şağıllanı sizge haram kılındı. Alar bütünüsü şeytan amelleri, alardan yırak bulağız dedi de isirik nuramga çıkarıp nagidat nipasu beyitip bizge salıp koydu. İşten şu şeharga düşersin diye. Bu bizge ders bire. Bizden akıl namaz bire terbiye kılınmagan, biz dürüst netice yasıyız mı ona karab? Biz ona karab dürüst netice yasamıyız kızganışa. Onu sügemiz, bir gerek de hatun kızlarımız, buramdan işe kişini kursa leyten etike biren ona biyatadır, iyi gördün mü diye. Şunu sügüp kibitke varabız da, kibitten nerse satıp alabız? Arak satıp alabız. Araksız toya sapılmayı, araksız doğan günlükleri kılmayı, araksız yama yıl yasap olmayı deyip, bu meseleye tabi vağızda hikesi düştü doktalırmın. Hakikatte bize navul isterik için dua kılırga deyiş, Rabbim şu bendene tevfik, hidayet bir deyip. Çünkü Allah Teala rahmeti şu hatlikin, ul isterik bit Allah Teala rahmeti düşmegen kişi tügül. Bu dünyada ul irtege ayağına tırıp basqaş, tövbe kılıp, izgi gamet kıla başlayken anın bütün günahısı nerse eylene? Savapka eylene. O günahısı savapka eylene. Şuna göre tövbe kılıp namazga ve pişlik meşitke yeri başlayan iken kimdir? Anın evvelki günahısı diyen günah yok, biz anı tikşirge hakkımız yok. O kavatlamasın bana. Anı Allah Teala indi savapka eylendirdim. Bismillahirrahmanirrahim diyiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye işte Ar-Rahmanir-Rahim diyiz. Allah Teala'nın Ar-Rahman diyen sıfatı bu dünyada bütün kişiye Allah Teala Rahimli deyip biz tercüme ederiz de bir deysiz kişiler eğitirler Rahimli bu başını şapmına deyik kişi orta deyik kişi ülgen deyik kişinin kolu sıngan hikmet bizden selametlik ya maddiyak bile beyli tügül bu dünyada vakitte Allah-u Teala kimnin kim buluğuna karamastan, kimnin küp günah kılığına karamastan tövbe kılayken tövbesini işli. Kabul ite bütün kişiye Allah-u Teala tövbe kılıp cennetke girirge mümkünlük birgemine Ar-Rahman diyen sıfatını şulay edip göz aldına getirerek gerek. Bizden en zor günahımız tövbeni kişiktirip yürüdü. Sonundan tövbe kılır mı nerede değil. Şuna göre ana ol isterek ol Allah Teala'nın rahmetinden sürülgen bende tügül ol bugün bizge ders bire. Ama eğer ol ölgelse şu yolda yürüyken tövbe kılmayken elbette o zor günahlı olup dünyadan ötüp gidecek Allah saklasın. Şuna göre biz anın için dua kılırga deyiş, bizden nefret arakağa uyanırga deyiş. Ara kalsam kimgedir işitsem şu hal bulabildi. Şuna göre aminde mine Bibliyada şundi istihbar anda etken imperatif sızlı deyip
Bugün televizordan bek matur ittirip, uqalar bilan şigip, altınlarga türüp, bek matur ittirip, Hristiyan dinin propagandalaw bara. Elbette o dürüst, her kim özünün dinin propagandalarga tiyiş, özünün dinin zuhlarga tiyiş, özünün dinin kütärge tiyiş, hem Hristiyan din ähillerinin wagazyn qarasagız, anın bütünüsü de nipratifsizliği degen eýbir bar. Bibliýada naşarlykka qarşylyk görsetme. Şolay bulup terjime ettirabı, neşik bolar? Nipratifsizliği ile naşarlykka jogap berme bolarmy? Jogap bermediği dürüsrek boladyr indi. Naşarlykka jogap berme. Mena o şuşunday madur din diýip, İslam degende terrorizm diýip, hemine Kur'anda Allah Teala näse diýip, Allah Teala Euzubillahimineşşeytanirracim Kur'anda Fussilet suresinde وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ diye. Naşarlık işlegen kişiye yaxşılık bile cevap qaytar diye. Hristiyanda aytalar naşarlıkka cevap qaytarma diye. Naşarlık bile cevap qaytarmayın diye. Ama Kur'anda Allah Teala aytar naşarlıkka yaxşılık bile cevap qaytar diye. Mine İslam'ın birinci kaidesi yaratı bulsa, biz Allah Teala'nın bütün mahlukatını yaratıp qararga tiyiş. Aytganymça dua kılarga tiyiş bir-birimizge. Bir-birimizin matur yağını görsetip görürge tiyiş. İkinci kaide, biz dilimiz bile de, kolumuz bile de biröwge de ziyan salarga tiyiş tügül. Peygamber sallallahu aytdy, Müslüman şol, anın dilinden de, kulundan da başkalar ziyan görmez dedi. Başka Müslümanlar demedi, başkalar dedi. Demek biz namazga basqanmız iken, özümüzni imanlı deyip sanıyız iken, özümüzni Müslüman deyip sanıyız iken, bizning dilimiz bile de, kolumuz bile de, öz kardeşlerimizni de, bütün millet kişilerinde, bütün din kişilerine de, biröwge de bir nindi ziyanda biz salırga tiyiş tügül, saklanırga gerek. Biröwni de rensitirge yaramay. Hadi biz bugün, ya dilimiz bile kimdedir söylep koyabız, ya kimnindir gaybetine kirip koyabız. Üyde indansın eytip tatırmayım, bir hatınga hatın ergen ersegen eytip bitirmeyim. Şolay mı dinle? Mine bir üyge ut kapkan iken, ut yana başlagan iken, ama biz biltesi bilen kimdir utun atayken, biz anı şu vakitte o qinap taşlarıyıq, siz yülermerle nişiysin, utqa utun atırga yarayımı deyip, mine aşu şeytandan, şeytan uttan yaratılan kimnindir aşu ışıqıp sana qışqırayken, sen şuna cevap qaytarasın iken, sen bitinin akşul utqa nesde işlegen şekilli bulasın. Utun işlegen şekilli bulasın. Bir aşu ışıqı birine qaytıp hatının anasının kim ikerini eyteyken, hatın sikutunu %1'lüşünde ama babasının abisi kim ikerini eyte. Bu bitinde sen dili busa, min şart dili degen söz var. Şöyle bitinde. Bütün yerler hatınlarından zorlanalarken papa türünde birisi zorlanmış oturayken seni keybetmeni diye şimdi kişirt dili deyken. Nişap zorlanmışsın sonunda biz hatın bile ilanışken gönlü söz koyuştuk deyken koysumuz gına dilirse de ikincimiz akıllı bulup kalırga. Demek koysu gına kışkıra başlasa da ikincisi işlemi deşmi. Nipratifsizliği bula cevap qaytarmı. Allah Teala bizge ayta Kur'an-ı Kerim'de yaxşılık bile cevap qaytarırız diye. O sinadi seni naşar kişi deyip bilip ziyan saladır diye, naşarlık işlidir diye. Eğer sinama yaxşılık bile cevap qaytarsan, gelir bir gün ol senin dostun bulur, ol fikrinden geri qaytır diye. Ama ondan sonra ayette eyte ve ondan sonra ayette Allah Teala eyte, bunu deyip bütün kişiler şey almaz, bunu imanı nık, sabır kişiler gene şey alır diye. Allah Teala bizge imanının ölçeğin biri. Bütünümüz bizne imanını deyip sanıyız iken, imanımız ölgürüp pişip jitken deyip sanıyız iken, yaxşı deyip sanıyız iken bizne şamalap qarabız mene. Nişiyimiz? Naşarlık işleyen kişiye yaxşılık qaytarıga seletimiz var mı, yok mu? Allah Teala şundan ayette eyte ve imme yanzaganneke mineşşeytanir azgın festağiz billah innehu huves-sami'ul galim. Eğer yaxşılıkka, naşarlıkka yaxşılık bir cevap qaytara almışsınız iken diye, siz şeytan vesvesesinde diye, siz bilen imanınız, akılınız tügür, şeytan idare eyte, tizirek tövbe kılığız, amel ibadetinizini arttırırız diye. Allah Teala bizge ahlakının ölçeğin biri. İmanının ölçeğin biri mine.
Biz demek amel ibadetimizni naşarlıkka, yaxşılık bilan cevap qaytarırlıq xəlqə kilgənşi başqarırğa gerek. Farzlarını okup zikr almayız iken nefilini de tuturğa gerek. Farz urazalar bilan bu halatga kil almayız iken nefil urazalarını da tutarğa gerek. Ama buna ımtılırğa gerek. Buna təxərat alabız bitir. Misal için dengiz qırıyında təxərat alsam, dengizden uçan biraz su alıp ağzını şeyqarğa yarı. Ama o sayqagan suyni geri dengizga tükürürge yaramay. Endi sen dengizga ziyon solgan bo'lasan. Mana ilk bizning abi babaylar tegib oshulari chiqsa suvga sigan narsa deb ashulanalar. Bu endi eng so'nggi kishi suvga pishitgan bu. Bugun mashinani da suv ichine kirib yuvamiz, narsa bor suvga tashlaymiz. Mana biz bugun agar şu bir narsaga ziyon solmasqa degan şu qoidani o'tasak, ekologiya degan problema da bo'lmasligi, militsiyaga da shaz bo'lar edi. Bir joniyasina da, bir tabiatga da biz bir indi, chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, tabiat Alloh taolaning oilasi deydi. Demak, tabiatga ziyon solu Alloh taolaning oilasina ziyon keltirib bo'ladi. Mana shunga İkinci qoida biz tilimiz bilan da, qo'limiz bilan da bir kimga da, bir maxluqotga da ziyon solarga tegish tugul. Yaratdi deganda o'zimizning do'stlarni, bizga kerak kishilarnigina tugul, bizga nasharlik ishlovchini da, bizni siylovchini da, bizni sug'ishini da butun kishini yaratirga kerak. Yaxshilik yaxshilik tug'dirar, nasharlik nasharlik tug'dirar. Agar bir nasharlikqa yaxshilik bilan javob qaytarsak, Qur'on qo'shgancha yaxshilik yerda ko'payadi. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, nasharlikni tinlamag'iz, nasharlikni siylamag'iz, nasharlikni qoramag'iz. Agar shulay aytsangiz, nasharlik shundan quvvat alır, ham siz nasharlikni taratuvchi bo'lursiz deydi. Mana biz bir qachonda qizg'anishga qarshi bir-birimizning ko'rkam yoqlarini siylab yurmaymiz, Qur'onga sig'ib. Bir qiyiq yoqni ko'ramiz ekan, siyleymiz, yo'qsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, birov bir qardoshning bir g'ayibini yashirib qoldirsa, kishiga chiqarmishi, siylamishi, qiyomat kunida Alloh taolaning bir gunohisini yo'q etar deydi. Uchinchi qoida, biz Alloh taolaning bergan ne'matlarına shukr etarga tegish. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytdi, shukr etsangiz men orttirib beraman dedi. Biz shukr etarga tegish. Mana 10, 20, 30, 40 yıl ortqa shiginib qarab da, bunda ulkan bugun o'tirar negizda. Davay 40 yıl yillik nishanchi yil bo'ladi? 76 bo'ladimi? Demak, bizning bir qatitda bir razvitoy sotsializm tuzib yashagan vaqt bo'ladi. Bik vaqtda yashagan vaqt. Mana shu vaqt bilan bugungi kunni solishtirig'izda turgan uylarni, kiygan kiyimlarini, oshagan rizqlarini, yurt yerlarini, o'tirib yurgan mashinalarni bu vaqtda aybatdimi, bugun aybatmi? Bugun aybat bit. Narsa deb aytsak-da bugun aybat. Bu vaqtlar mashina turida xiyollanmaydi yo'qda. Ovulda bir ikki mashina bor edi. Bugun ko'proq zorlanamiz. Shukr etsang Alloh taolo orttirib beradi degan. Qanoat bo'larga kerak, shukr etarga kerak. Bir bik boy kishi avliya yana borganda boylig'im bik ko'p, boylig'im kimisini ishini degash zorlana boshladi degan. Tega boy kishi aytgan narsadan zorlaning butun aybirimda bor bitgach zorlanmag'ash kiyimim endi degan. Unda zorda o'tirishi aziz din qardoshlarım, malaydan zorlanib malay yaxshirmay, xo'jalardan zorlanib xo'jalari yaxshirmay, kelindan zorlanib kelin yaxshirmay, qaynanadan zorlanib qaynona yaxshirmay, xotindan zorlanib xotin yaxshirmay, yerdan zorlanib yer yaxshirmay. Biz bir yaxshi bo'lsin uchun bir-birimizning yaxshi yog'ini ko'ra bilirga, yaxshi yoqni be'yali bilirga, yaxshi yoqni ko'rsata bilirga, suylay bilirga kerak. Biz aslında eshikdir o'ng'aysizlanamiz yaxshi yog'i. Bir xotinda erining nishasini o'xshab qaytganini uramga chiqib aytgani yo'q. Bu oyda erim shuni o'xshab qaytib berdi deydi. Barmi birarigisini aytgan. Kimningdir eri
Nişe sumdur işsani bütün kişi bile hanım nişe sumdur işsani. Mine biz yakşılıkını tügül teki naşar yakını siydiyiz, naşar yakını görsetemiz. Bu dürüst tügül. Müslüman iken biz bir-birimizin yakşı yağın görürge, Allah Teala bergenge qanaat bulurga tiyiş. Dürteşesinde biz kerakmagan yerge burununu tıkmasqa kerak. Olay degach men qoy bir yerda xalq arasında raqmaga söylesem, yo'q endi deylar xotin qizlar aytdilar. Biz bir yerga qisilmaymiz deb. Ama aytam qizig'izga aqlli kengashlar berasizmi, kuyov bilan ishi kerak g'iybat etib turasiz. Malayning ishi kerak xotinni tutasini o'rgatasizmi? O'rgatamiz bitimi? Ulu kishining aqsasi kiriniskiga, ulu kishining so'zi kiriniskiga aqsasi shekilli, o'zi ko'p qiymati yo'q. Ammo biz baribir shu yoshlar arasına qisilamiz. Men buni o'zimdan da shunday, menimda 2 kelim var, bir kuyov var, bir çocuk var. Qısilmasqa kerak. Mana yoshlar bitini Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytgan, yoshlik yularlikning bir butog'i degan. Luqman Hakim aytgan, yoshlik ol shunday narsa degan, ul Adam alayhissalomga jannatda tiyilgan jemishni oshatdi degan. Bizning o'zimizda yosh vaqt bo'lgan bitingda. Mana biz ko'p vaqt tege yoshlarimizga, balalarimizga aqlda kengash beramiz deb, hatto qay vaqt semyalarimizni buzamiz. Ularga nishik yaxshi yashasınlar, shulay matur ettirib. Aytmagan sözüm hükümmedim degan söz var bitim. Şuna göre birinci qoida biz bir-birimizni yaratib muhabbat ko'zi bilan qarorga tegish. Ikkinchisi biz ziyon solmasqa tegish birovga da. Uchinchisi biz shukr etarga tegish. To'rtinchisi endi biz kishi orasina qisilmasqa tegish o'zimizning aqlli kengashlarimiz bilan. Xo'ja Bahouddin Hazratlar aytdi, siz eng birinchisi kishining ishiga yetib o'rgatirga ekanini o'rganigiz. Çünkü birov da o'zim o'rgatganni yaratmaydi dedi. Mana o'zimizniki nada kimdir o'rgata boshlasa, ana kengashini tanlat degan fikr uyanami? Gel ashu biz g'ana shaqa o'rgatib yotaydi bu deb. Mana yoshlarda naq shulay endi. Masjidda bir vaqt beshoy deb bag'asiyash bir qort aytar. Siz shul yoshlarni diye, menda ya'ni haqoq turunda da bir ko'p söyledim. Siz shul yoshlarni diye menda o'tirasizmi endi diye. Yaşlar ne yoqlaysan sen diye. Nima aytaman, yaratabızmı, yaratmaybızmı, dileybizmi, dilemeybizmi? Bütün bizning turmushimiz, yig'an boyligimiz, bütün isi kimga qolasi? Yoshlarga qolasi bitindi. Ana deki javob aytishdan boshladim, aytaman, so'zingga kufrlik kirib, malayning boyligi senga qolsa degan imondan sholt etib o'tirdi. Balalarniki bizga qolasi bo'lsa, bundan da zor hasret yok bitindi. Şolay bitindi. Mana şuna göre tege aqlli kengashlarni tege bermishigina maturgina ayttirib, suyunib yasharga kerak. Endi u albatta qisilmish yashaw biguk jingil tugul ol. Mening tajriba bor. Biz 4-11 tub ostida yashadik. Birgina yil yashamaymiz, alani vafot bo'ldi. Ani bar xotin bilan men malay bilan kelinib bugün de malay bilan kelim bilan yashaymiz, unuqlar bilan bir tub ostida aytganimcha, ya'ni vaqtda 4 bugun yashadik. Anda tege bir qisilsak yashab bo'lmaydi alay. Aytmasang aybattirak. Baribir tirnamilar yoshlar. Qoy vaqt aql berasin da o'zlari yashashlar, ana qara sizning shaybat bo'lgan ekan desang endi nashaysiz. Mana shuna ko'ra, mana shu paytda o'zimiz musulmon ekanmiz. Namaz o'qiymiz ekan, o'zimizni biz tiyishli darajada tutabilirga kerak. Bugun xalqimiz qizg'anishga qarshi ko'pchiligi dinsiz. Allohni inkor etmasa da, diniy qonunlar bo'yicha yashamay, dinni bilmay, Qur'onni da bilmay, hadisni da bilmay, dinni da bilmay, dinga kimga qarab qo'yaveradi? Biz din tutishlarga qarab qo'yaveradi. Agar biz o'zimizni tiyishni tutmasak, oilamizda da tertip bo'lmasa, ishimizda da tertip bo'lmasa, tilimizda da tertip bo'lmasa, kishilar bizga qarab dinni ana musulmonlar shunday diyorlar deb beraverishadi. Shunga ko'ra masjidga yurimiz ekan, kiyimimizda matur bo'larga tegish, so'zimizda matur bo'larga tegish, yurt yerimizda da tertip bo'larga tegish, oilamizda da tertip bo'larga tegish. Agar shunga erisha olmaymiz ekan, hali bizga tirishirga kerak. Mana shu islom mana shu 4 qoidaga siyib bitdi. Shunga ko'ra
İslamda bir neydi terrorizm degen, anda kişiге ziyan kitirir degen әйбер оралмаған, ул юк. Ana din ol nasihat degen hadis var bit. Din nasihat nişik bula? Arapça matur itesin, aytıp ko'rsatadi. Ana ad-din nasihat. Ana Anvar Hazret aytdi. Ул нәрсә дигәнне аңлата татарча. Аны din ул вагаз дип тә тәрҗемә итәләр, насихат. Насихат дигән сүзнең арапча икенче мәгънәсе бар икән, ул систа сах дигәнне аңлата икән. Менә сах бер нәрсәдә кушылмаган балны күрсәләр, арәпләр бу бал насиха диләр икән. Һәм süt менә ялт иткән süt су кушылмаган, бу süt насиха, моңа бер нәрсә кушылмаган, сах дигәнне дә аңлата икән. Менә шуңа күрә din насиха дибез икән, din ул сах систа дигән сүз. Kim bik sistа bik тәртиптә түгел. Без din тотучылар. Менә шул сах dinне Алла Тәгалә безгә биргән, әмма без үзебезнең тиешсез кайвакыт гамәлләребез белән, тиешсез сүзләребез белән, үзебезне тиешсез тотуыбыз белән, гыйлемебез итмичә кайбер аят, хадисләргә үзебезчә бәя бирүебез белән, үзебезнең акылга яраклаштырып тәрҗемә итүебез белән, менә шушы чиста дингә зирәк үзебездән өлеш кертеп куябыз. Бер кашык тегет, бер мичкә балны буза дигән әйбер менә шушыннан килеп чыганнар. Дин үзе саф ул. Бүген инде минем менә икенче сезгә сөйлисе килгән әйберем, менә бөтен җирдә демографик хәл начар дип әйтәбез инде. Менә авыллар бетә. Туучыларның саны кими. Әгәр перепис материалларын карасагыз, iki peripis arasında Tatarlar da 200 mingə kimigən. Bizdə də bugün tuğuşluğa qaraganda ülüşü kübürək. Tekşirgənlər də xalıqны, millətini saqlar üçün ul xalıq 4 eybirini saqlarga tiyiş ikən. Mənə şu 4 eybirini saqlaya almasaq, biz xalıq bularaq yer yüzündə yaşaya almayız. Allah Teala'nın Qur'anda vəqdəsi var ya, Allah Teala bitti, yoxqa çıktı degen yerdən min hatta dinsizlərinin pulu bilən məscidlərini ayaqqa bastırımın. Şundan sonra iman getirməsəgiz, sizə zalim törələrini iriklitib qoyarımın deyib. Məscidlər ayaqqa bastı mı? Bastı bir. Bir 40 yıllık məscidlər ayaqqa basa desək, birəu də Şan Masiye 1070 yılını tarix tanırğa öyrəndim 7-ci klassda oxuyanda. Babay Ürgəş qırığına qədər ziratqa barıb Qur'an oxudım 72-ci yılını. Həli Komsomolğa kirgəndə bir günə yılı 7-ci klass. Ник сен bu бітә торган din буенча йөрисең, bu kimгә кирәк инде диделәр мәктәптә дә. Менә бит din бетмәде. Din бетә дигән тәгълимат бетте. Партия бетте. Allah Teala dinni bita торган итеп, аны яратмаган. Әмма Allah Teala'nın vəqdəsi var. Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Və laqad kəzzəbəlləzina min qablihim fəkeyfə kənə nakir. Dinsiz bir günə qavmni də yer yüzündə tutmayım deyə keçi xeyirli qavm bilən alıştıram deyə. Bugün din dövlətdən ayrılğan deyib eytələr. Əlbəttə andi söz var indi. Din dövlətdən ayrılsa da din dövlətdən başqa yaşayır. Allah, əmmə dövlət dindən başqa yaşaya almıyor. Qaysıqına dövlət dindən vaz keçsə də, o dövlət bitə. Sovetlər ili taraldı. İki günə dindən vaz keçkən dövlət var. Birisi Sovetlər ili, birisi Albaniya. Albaniya bugün babat dində qayıtdı indi. Şuna görə dinsiz yaşab bulmayı. Xalıqına, şuna görə xalıq bitəykən, xalıqının ən birinci saqlarga deyişə birisi din. Biz xalıq olaraq yaşayışırız kiləyikən, biz dinini saqlarga deyiş. Dinini saqlar üçün əlbəttə ən birinci qeybədət yurtları, qeybədətxanələr kirək, məscidlər kirək. Mənə bugün Allah'a şükür indi məscidsiz avul qalmadı deyirlik. Tataristanda 1500 məscid var. Bizim rayonda da bütün avulda da məscid var. İndi 45-ci məscidkə nigiz salıb qoyduq. Məscid var, əmə bir ağılı yaşayıtkən xalıq eybət yaşasın üçün qeybədət yurtları, qeybədət qılışılar bura dolu bulurğa deyiş, yaş kişilər bütünüsü işdə bulurğa deyiş deyib. Bugün
Менә шушы төзелгән гыйбадәт йортларыбыз халык белән тулымы? Кызганычка каршы авылларда җомга көндә бик сирәк кенә мәчет тула. Әмма мәчетне тутырырлык халык бар. Иң беренче, менә бүген инде мәчетләрне без ул дин булсын өчен мәчетләр кирәк дидек. Икенчесе, dinni bila торган галимнәребез кирәк, гыйлем кирәк. Беренчесе здание кирәк, икенчесе гыйлем кирәк. Гыйлемне бирүче галимнәр кирәк. Һәр авыл, һәр авылда, һәр мәхәлләдә шәригать хөкмен белгән, аны кешеләргә аңлатылган бер галим хәзрәт кирәк. Бу бөтен авыллар өстендә фарыз кифая. Әгәр авылда шундый кеше бар икән, бу авыл фарыз кифаясын үтәгән була, саваплы була. Бу егетне бер бизнесмен укытып кайтарганмы, авыл халкы акча җыешып укытканмы, авыл халкы тотамы, берәр шул авылдан чыккан күренекле кеше тотамы, анда юк. Әгәр авылда укып кайткан, dinni аңлатырлык укыган, укымышлы бер кеше юк икән, бу авылның бөтен халкы да гөнаһлы була. Шуңа күрә мәчетне һәм менә шушы бер галимне тоту, әзерләү, бу бөтен авыл өстендә фарыз кифая. Без моны эшләргә тиеш. Менә бүген безнең хәзрәтләребез кызганычка каршы авылдагылар мәчетен тотыйм дип бер башват авыл, аннан үзенең тормышына барыйм дип бер башвата, аның теге рухи, үзенең рухы өстендә эшләргә вакыты да калмый, көн-төн шушы кирәк-ярак артыннан чабып. Әмма без халык буларак бетмибез дип әйтәбез икән, безнең авыл сайын, һәр мәхәллә сайын шушы динне аңлатырлык белгечләребез булырга тиеш. Һәр кайсыбызның ул бурыч. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кайдан алырга диде? Бишектән алып, ләхәткә кадәр алырга диде. Менә аксакаллы бер абзый тора каршымда, исемегез ничек? Анас. Менә Анас абзый бүген мәдрәсәдә укымый икән. Мисал өчен, ул гөнаһлы буламы инде бүген, юкмы? Менә гыйлем алмый булып чыга бит инде. Ничек уйлыйсыз? Гөнаһлымы, юкмы? Менә булай дип аңларга кирәк, гыйлем дигәндә, менә бишектән алып ләхәткә хәтле гыйлем алырга дигәндә, син 6 яшьтәме, 60-тамы, 70-тәме, син инде намазны укый белергә, намаз тәртипләрен белергә тиеш. Тәһарәт гусылны, ким дигәндә 40 фарызны, син 70-кә җиткәнсең, намаз тәртипләрен, тәһарәт гусыл тәртипләрен белмисең икән, синең бу фарызың нишәмәгән? Үтәлмәгән. 70 яшың тулган, намазны укый да белмисең, укырга өйрәнмисең дә, син нинди? Зур гөнаһлы. Менә моны шулай дип аңларга кирәк. Ул хәзрәт өйрәнгән намаз тәртибе белән намазын укый икән, аны син гыйлем алмыйсың, син зур гөнаһлы дип әйтергә беребезнең дә хакы юк. Менә мин әйттем, урамда исерегә уйнап ята дип бая. Аны бөтенебез күрә, бөтенебез сүгә. Чөнки ул Аллаһ Тәала харам дигән әйберне эчкән, исергән, ул зур гөнаһлы булган. Әмма бит гыйлем алуны да Аллаһ Тәала фарыз диде. Син инде 60-ың тулган, пенсиягә чыккансың, намазны укый да белмисең, укымыйсың да, укырга өйрәнмисең дә, син нәкъ шул исерек шикелле үк зур гөнаһлы. Әле җитмәсә теге исерекне төртеп күрсәтеп сөйләп йөрисең, ул кешене әле беркем дә сөйләми бит. Әле ул җегетләрне йөри, булдырам диеп теге. Матур итеп яулыкларын бәйләп ашта да утыра. Һәр кайсы берсе Коръәнда укырган мужик. Ну бит син гыйлем алмагансың, фарызың үтәлмәгән синең. Син ләхәткә кадәр менә шушы гусул тәһарәтне, намаз тәртибен син белергә кирәк. Инде менә безнең бит инде бүген хәрефләребез урыс хәрефе белән укыйбыз китапларны. Шуңа инде әгәр моның өстенә инде Коръән укырга да өйрәтсәң гарәп хәрефеннән, нур өстенә нур инде. Әмма һәр кайсыбыз менә бала уңны сулдан айыра башлагач, без баланы намазга өйрәтергә тиеш. 10 яшьтән соң кыйлап өйрәтсәк дә дөрес, чөнки 12 яшьтә Аллаһ Тәала бала алдында төрле юлларны куя. Менә мин бая әйтеп киттем харам ризык турында. Бала хәләл ризык ашап үсә, 10 яшьтә намазны яратып укыса, менә әтиәни шушы ике генә әйберне эшли алса,
Үзенең киләчәге өчен дә, баласының киләчәге өчен дә борчылмый яши ала. Шушы ике генә әйбер. Гыйлем дигәндә иң беренче намаз. 90-нчы елда мин Дагыстанга бардым, узган ел бәлки сөйләгәнмендер инде аны сезгә. Дагыстанга бардым. Анда ике колхоз председателе бардым. Мин колхоз экономисты буларак бардым. Мин 18 ел экономист булып эшләдем. 10 ел авылда, 8 ел районда. Районның планы начальнигы бар иде. Дагыстан 90-нчы елда Ураза апрельдәге, апрель урталарында бардык без. Анда шәшү бетеп киләдер инде Дагыстанда. Кырышлары бара. Столовая эшләми. Нишә столовая эшләми дигәч, бездә 90% кеше ураза тота, ураза тотмаганнарда кеше алдында шарга яла ди. Менә бездә күз алдында китерегез апрельдә шәшү вакытында столовая эшләмәсә. Һәм бөтенесе тракторист илә җиткән, тракторын сүндергән намаз укый, шофер машинасын сүндергән намаз укый, Виноград басуында эшләүче хатын-кызлар итмәннәрен куйганнар да замга чыгып намаз укыйлар. Без шак каттык, бу 90-нчы ел бит, әле бездә ул дәрәҗәдә бүген дә укылмый ул. Ничек сез намаз укыйсыз дигәч, ничек намазны укымаска мөмкин дие, синең телең ачылганнан соң әти-әнинең өйрәткән әйберсе бит намаз дие, һәм ул син намазыңны укыганмы дип көн сайын укып тора дие. Өйдә әти-әни янында намазны укымыйча һич мөмкин түгел дие. Менә бүген инде безгә дингә ирек бирелгәнгә 30 ел, мәчетләр, беренче мәчетләр төзелгәнгә 25-30 ел. Сезнекенә дә 20 ел була дисез түгелме инде? 20 ел. Әле без менә балаларыбызны алар шикелле иттереп намазга өйрәтәсебез килми. Әйбәт бала бөтенебезгә дә кирәк, бөтенебезнең дә бәхетле буласы килә. Әмма диннән башка бу булмый. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва лaqad kadzdzaba min qablihim fakayfa kana nakir." Дисез бер генә кавымны да җир йөзендә тотмыйм диде. Менә нигезең бетмәсен, нәселең бетмәсен дип әйтәсең икән, без инде әлбәттә динне сакларга тиеш. Безнең өебездә дин булырга тиеш. Без дини кануннар белән яшәргә тиеш. Шулай яшәмибез икән, безнең киләчәгебез юк. Икенчесе, без җанны сакларга тиеш. Менә беренчесе, без динне сакларга тиеш. Икенчесе, без җанны сакларга тиеш. Җанны саклау дигәндә иң беренче, менә әйттем мин, моннан 40 ел элек тормыш әйбәт диеме? Бүгенме диеп, бүген әйбәт. Нәрсә генә дип зарласак та бүген әйбәт. Йөри торган юлларны карасаң да, машинаны карасаң да, җир-җирне карасаң да, киемне карасаң да, ашауны карасаң да бүген әйбәт. Балаларны карагыз, 40 ел элек күбеме, бүген күпме? 40 ел элек күбеме? Бүген юк. Бүген бала табуга куркалар безнең балаларыбыз. Чөнки Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәт булмаган кешедә бүтән нәрсәгә мәхәббәт була алмый. Ул эгоист булып, үзен яратучы гына булып үсә. Менә без динсез тәрбия аркасында безнең буында, бездән соңгы буында безнең балалар да алар эгоистлар булып үскәннәр. Аларның бүтән кешене яратырлык түгел, үз баласын яратырлык та куәте юк. Шуңа күрә бала төшерү буенча безнең ил иң беренче урында тора. Кыямәт көндә үтерелгән кешеләр үтерүчеләре янына китерелерләр ди. Аллаһ Тәгалә сорау бирер ди үтергән кешеләргә. Син нишләп менә моны үтердең? Ни гаебе бар иде? Үтергән кеше акланыр ди. Миңа куркыныч янады, мин үтермәкче булды дип, шул вакытта дөньяга туарга тиешле булып та тумый калган балаларның җаннары китерелер ди. Аллаһ Тәгалә сорау бирер ди. Менә буларның гаебе нәрсәдә иде? Менә бөтенебезнең дә бит шушы сорауга җавап бирәсе бар. Бөтенебез дә үзебезне иманлы дибез. Бөтенебез Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылабыз дибез. Аллаһ Тәгалә әйтә, һәр бала ризыгы белән туа ди. Ризыкны мин бирәм ди. Ә безнең балаларыбыз 3нче балага усса инде кызларыбыз, киленнәребез иң беренче аналары кычкыра. Айыр шүршетәсен үк нига кайтасың. Шулай бит инде. Монда нинди Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылу? Менә сугыш вакытында безнең әбиләр ирсез килеш 4, 5, 6 баланы якка бастырганнар, аш ялангаш килеш
Birisi de balasında taşlamagan, birisi de üz-üzüne kulda salmagan. Çünkü onlar imanını namaz okuşu kişiler iyi. Bugün mena şu iman bulmağı, namaz bulmağı, Allah'a Teala'ya mehabbet bulmağı. Biz ne bugün bala üstürü, balağa bugün biz meşakkat deyip qarıyız. Balağa meşakkat deyip qarıyız. Bala gerek değil bir de. Ana hükümetini sügəbiz, hükümet mektepni yaba, hükümet balalar bakşasını yaba deyip, mektep bilen balalar bakşasını hükümet yapmay, hükümetligine küpmüs süksəndə hükümet bebeğe uzalmıyor, bebeğe qaytmay. Hani bizim yalqav gelinler hem kızlar yabalar mektepni. Ne şuna canını saklav degeni. Ana mene avtomat tutup qaysı bir illerde göstərdə, bir kişi avtomat tutada 5-6 kişini atıp bitirgen bula. Televizordan şunun əfirətlenip qarıyımız indi. Bunun indi ətiyəni tutardım ikən, bunu zirnişik tutam ikən, qaraq 5 kişini atıp bitirgen, 2 kişini atıp bitirgen. Şunu qarauşı, üzəbiz neşə kişi bitirgen kişilərsin biz. Zir yüzünün qaysığına pişmağından aşarlıq işlənsə də, anda biz işləgən aşarlığının da ölüşü var. Qaydağına yaxşılıq işlənsə də, anda da bizin yaxşılığının ölüşü var. Yaxşılıqını biz gübrək işləsək, yer yüzündə də yaxşılıq gübəyi. Yəni, şu dünyaya kiləsi balasın ütirgən ənilərdən tuayındı olana şunday vəxşilər. Sonra görə canlı saxlav degəndə hər balanın dünyaya kilirgə haqqı var. Bugün bütün mümkünliklər var. Üylərimiz zor, su kırgən, qaz kırgən, otun əzəlisi yox, pişkə yağası yox. Men bizim avulda duram, 60 yıl avulda çıqqanım yox mənə, avulda duram. 65 sot ev akşa var, yani sıyır da var, Marsiköyü, Həbrəvgünə yol qolandıq bizdə. Bütün нәрsə var, oşluqını da getirip birələr bugün. Bütün pişənini də, pasatkıdaşı istatası yox, pişən də şabası yox. Yaşlarga balalar üstüne şu rahatlığı, bu işten pişke yağadır ya, İrdəvələnge o piştoğru bütkən bula deyil, alıştırgan işlerini gittirge, İrdəvələ dizgin avurun tavuk bulmadır ya. Hazır bit, gönü büyü batarıylar şıldı. Mine bir problem yok bala üstürge. Ama mine Allah'ta mehabeti bulmayan kişinin etiyeniga da mehabeti bulmayan, kurşiga da mehabeti bulmayan, etkenimse üz balasına da mehabeti bulmayan. Eğer kişinin küngelinde iman hem yaratı bulmasa, o kişi Kur'an ağaç şekilde bular. Mine Kur'an balasalarda oturup dura bir tane koyunlar var, şırşılar var. O Kur'an ağaçının anın koyun ikeninde bilesin, ağaç ikeninde bilesin. Anı yakıp da bula, faydalanıp da bula. Ama o ağaçın nersesi yok. Gileşegi yok. Kur'an bitindi o. Şunun şekilde eğer bizdik de balalarımızın küngelinde iman bulmasa, Allah'a Teala'ya mehabet bulmasa, o yürüyecek, o kişi diğer isim alacak, onun diplomu bulacak, o kayadır işleyecek, ama o kişi bulmayacak. Onun gileşegi bulmayacak, o düzük, eybet buğun kaldıralmayacak. O özün yaratıdan artık kavut almayacak. Mine bugün şu Allah-u Teala'ya mehabet buldurga, iman buldurga, bizim bütün mümkünliklerimiz var. Hem bugün canını saklarga, mine en birincisi balalarımızını bebek tavudan kurpatırgan itip üstürmeske gerek. Topsun Allah Teala rizqın bire, üser, korkmaska gerek. İkincisi canını saklav degende, mine men baya edip bittim, haramdan tıyıldı diyeyim. Arap arkasında bizim ilde yıl sayın 900 bin kişiyle arka sebepli. 400 bin kişi demek arkasında öyle. Elandan dış narkotikler var. Mene Kazan halkı, xətli xalıq, 1.300.000 xalıq araqı bile demek arkasında yok başına. Bulayda balalarımız ez. Bala davasımız gelmeyin. Tapqanı 1.300.000 kişi araqı bile demek arkasında yıl sayın yok başına. Mene samolyot şartladı, faşiğa oldu, bütünümüz ah ettik. Liniyanı yaptılar. Gazetlerge bildiriş yaptı, samolyot kaldırırım mı, bilitalara korkmasayım mı diye. Evet, mene 1.300.000 kişini 3.500'e bölse, 365 günde bölsen, o gün sayın 3.000'e yakın kişi çığa 2.800. 100 illik kişi oturgan 25 samolyot, 100 illik kişi oturgan 25 samolyot şartlasa günlerden bir günü, bütün şahır zaman şuşu diyeri, şulay bir. Bizden araqı bile demek arkasında gün sayın bitti. 25 samolyot kişi yok başıqıp bara.
Armiyada деген жылға 3000-нан артық солдат өләдиләр, 3000-ге якын солдат. Балаларны армияга җибәрәсе килми. Ул бит елга үлә 3000-ге якын. Аракы белән тәмәке аркасында көн сайын. Әмма гәзиттә берәү дә язмый, син аракы алырыңмы, аракы саткан кибеткә керереңме, тәмәке тартырыңмы дип, андый сорауны беркем дә язмый. Һәммәне кеше аракысыз яңа ел булмый. Районнарга аракы сату буенча план җиткерелә, бактылар. Аракы сатып план үтәлде дип, кагаз акчаны яндырып та кулны җылытып була. Яқасын икән җылына бит кул, димме? Ну беребез дә кагаз акча яндырып кул җылытмыйбыз бит теге. Аракы сатып, аракы сатканнан бюджет акча керде дип сөйнеп утыру, кагаз акча яндырып кул җылытканга сөйнеп утырган шикелле. Халык та кирәк, тәртип тә кирәк. Әмма аракының, чөнки без акылларыбыз намаз белән тәрбия кылынмаган. Без аракы кирәк түгел дигән нәтиҗәдә ясый алмыйбыз. Хәтта менә ире мишә дип зарланган хатын да, менә ире мишә дип зарлана ул ел буе. Теге яңа ел алдыннан бөтен кеше сөйли бит, ишеткәнегез бармы? Яңа елны ничек каршыласаң, шулай үткәрәсең дип ишеткәнегез бармы? Теге ире мишә дигән хатын нишли билмән ясый да, аракалы бирен арак чыкта. Бу теге ел буе Ахмилдән тилмерсен, айный алмасын дигән сүз булар, димме? Yok, nişe karşılarsan şulay yüzüge şulay var bitindi. Eşip karşılağa sil bu yeşsin bu degen söz bu da. Bu bitindi sin yılın matur etsin dege şayta bir yağa yıl gününde kara nişe karşılarsan şulay biz bunu ayık itip, araksız matur ettirip, simya koyla bitip, ırtırış beyra bitip, Kur'an okup matur etip kına karşılayıqanı deyip, şundi fikir buları. Yok, bütün kişi şamparski araksız da bir şey var. Bu canını saklauğa kirmey. Mine şuna göre canını saklau degende biz balalarımızны bebek tabudan korkatırgan tibüşlerge tiyiş tügül birinciden. İkincisi, bizning negizlerimizge haram rizq kirge tiyiş tügül. Bugün halal degen kibitler var, halal degen produksiyalar var.